Tuturu. Wow, 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 teman-teman. Aku hari ini ingin mengajak kalian bermain, teman-teman. Wow, sekarang aku sudah bersama LOL, teman-teman. LOL, si muka cantik, teman-teman, yang menaiki Vespa kecil berwarna pink, teman-teman. Wadidaw, gimana langsung saja kita mainkan LOL-nya yuk, teman-teman. Wadidaw. Oke, langsung saja kita pencet kepalanya, teman-teman. Wadidaw, cus. Hitung ya, teman-teman ya, bersama aku. 1, 2, 3. Wow, ternyata LOL menabrak keranjang orang, teman-teman. Wadidaw. Wow, bagaimana langsung saja LOL kita bangunkan, teman-teman. Wadidaw, kita rapikan dulu yuk keranjangnya, teman-teman. Wadidaw, gimana sekali lagi, teman-teman, kita tes LOL ya, teman-teman yuk. Sekali lagi kita pencet kepalanya, teman-teman. Wadidaw, 1, 2, 3. Tus. Wadidaw, jatuh lagi. Ternyata LOL telah menabrak sebuah kaca, teman-teman. Wadidaw, ternyata di situ ada banyak ondel-ondel, teman-teman. Wadidaw, di dalam kaca ada banyak ondel-ondel, teman-teman. Wadidaw, bagaimana cara mengevakuasi ondel-ondel yang ada di dalam kaca, teman-teman? Wadidaw. Oke, langsung saja kita masukkan dulu yuk LOL yuk di dalam keranjang orang, teman-teman. Cus. Wow, bagaimana ya cara mengangkat kaca ini, teman-teman, untuk membantu ondel-ondel yang terjebak di dalam kaca, teman-teman. Wadidaw. Oke, tunggu ya, teman-teman ya. Aku nyari akal dulu, teman-teman. Wadidaw. Wow, begini caranya, teman-teman. Aku sudah terjepit di dalam kaca, teman-teman. Bagaimana langsung saja kita angkat kacanya, teman-teman. Yuk, hitung ya, teman-teman, bersama aku. 1, 2, 3. Wow, berat kali, teman-teman, ternyata kaca ini, teman-teman. Wadidaw, ternyata di dalam kaca banyak sekali anak ondel-ondel dan juga ibu ondel-ondel, teman-teman. Si mama cantik, teman-teman. Wadidaw, langsung saja kita bantu si ondel-ondel mama cantik, teman-teman. Wadidaw, langsung saja kita pasang kepalanya, teman-teman. Wow, yuk kita pasang kepalanya yuk, teman-teman. Wow, cantik kan, teman-teman? Ternyata si ondel-ondel mama cantik sudah cantik, teman-teman. Wadidaw, langsung saja kita rapikan nih, teman-teman yuk. Masukkan dia ke dalam keranjang, teman-teman. Wadidaw, 1. Wadidaw, 2. Wow, 3. Wow, 4. Wadidaw, 5. Wow, 6. Wow, ondel-ondel copong, teman-teman. 7. Wow, 8. Oke, semuanya sudah masuk ke dalam keranjang, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih ya kalian sudah menonton video aku. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya, teman-teman ya. Dan juga menyalakan tombol loncengnya, teman-teman ya. Dadah, teman-teman. Terima kasih, teman-teman.